Polonye iravuga ko higiye gusaba ku mugaragaro Ubudage niba bushobora kwiyemerera kohereza mu kindi gihugu ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard yaguze kugira ngo Ukraine ibashe kubihabwa. Uruhushya rw'Ubudage rurakenewe kubera ko hari bwo bwakoze ibyo bifaru kandi bukaba ubwa mbere mu kubigurisha. Ariko avugira mu mujyi wa Poznań, Minisitiri w'intebe wa Polonye Mateusz Morawiecki yavuze ko leta ye ifite umugambi wo kubyohereza uko byagenda kose. Tuzasaba Ubudage uruhushya, ariko ibyo si kamara kuko nitutanarubona tuzaha Ukraine ibifaru byacu byose. Ni hagati y'ihuriro rito ry'ibihugu nubwo Ubudage butari muri iryo huriro. Afrika y'Epfo n'Uburusiya biravuga ko bishaka kurushaho gukorera hamwe nyuma y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya i Pretoria. Sergei Lavrov yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Afrika y'Epfo Naredi Pandor. Leta ye yanze kwamagana intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, ivuga ko idashaka kugira uruhande ibogamiraho. Avuga nyuma y'uwo mubonano, Madame Pandor yavuze ko hafata bwana Lavrov nk'inshuti kandi ngo ibiganiro bagiranye byari byiza cyane. Abo baminisitiri bombi bashyigikiye gahunda z'ibihugu byabo byo gukorana imyitozo ya gisirikare n'Ubushinwa mu kwezi gutaha. Bavuze ko buri gihugu icyo ari cyo cyose gifite uburenganzira bwo gukora bene iyo myitozo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano bishya igihugu cya Irani mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize uwo muryango i Buruseli. Undi mubare w'abandi bategetsi ba Irani n'ibigo byo muri Irani urenga 37 bafatiwe ibihano byo gufatira umutungo no kudahabwa impushya zo gutembera bita viza kubera kwibasira abari mu myigaragambyo yamagana leta muri Irani. Mbere yaho Joseph Borrell ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yari yavuze ko bidashoboka gufata nk'umutwe w'iterabwoba umutwe w'ingabo urinda ubutegetsi muri Irani inkiko zitabanje kubifataho umwanzuro. Ubwongereza nabwo bwatangaje ibindi bihano bishya kuri Irani. Ibi birimo gufatira umutungo wungirije umukuru w'umutwe witwara nk'igisirikare wa Basij. Abawugize barimo gukoreshwa mu kuburizamo imyigaragambyo muri Iran. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Fumio Kishida yavuze ko igihugu cye kiri hafi yo kunanirwa gukora nk'igihugu kigizwe n'abantu kubera ko abana kirimo kwibaruka bagabanutse. Yavuze ko iki kibazo kitabonewe umuti ubu ngubu cyaba kitagikemuwe. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezweho na Victoria Wohunda. Ugereranyije mu Buyapani havutse impinja 800 umwaka ushize. Mu myaka y'igihumbi kimwe na za 70 uwo mubare warengaga miliyoni 2. Kuva icyo gihe kandi imyaka abantu babaho yakomeje kwiyongera. Ibi byose rero bisobanuye ku mubare w'abageze mu zabukuru ukomeje kwiyongera mu gihe umubare w'abakozi bo kubafasha ugenda ugabanuka. Ibi ni nako bimeze mu bindi bihugu byinshi muri iki gihe, ariko mu Buyapani ho birakabije. Bwana Kishida yasezeranyije Abayapani ko agiye kurushaho gufasha abashaka kubyara abana, ariko leta z'Ubuyapani mu gihe cyashize zarabikoze ntihagire icyo bitanga. Abantu batari munsi ya 20 baguye mu gitero bikekwa ko cyagabwe n'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi baho byabereye baravuga ko abarwanyi bo mutwe wa ADF bagabye igitero ku murenge wa Makugwe mu ijoro ryakeye bakica abantu bari mu kabari maze bagasahura amazu menshi n'amaduka mbere yo kuyatwika. Ibi byabereye mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zivuga ko zikorana n'umutwe wita leta ya Kiyisilamu zimaze kwica abantu babarirwa mu magana mu bitero n'ibisasu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibisirikare bya Uganda na Kongo bifatanije mu kurwanyiriza hamwe izo nyeshyamba muri ako karere kamaze imyaka 40 kavugwamo urugomo ruterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Burkina Faso yemeje amakuru havuga ko ishaka ko abasirikare 400 b'Ubufaransa bari mu icyo gihugu baba basubiye mu gihugu cyabo bitarenze ukwezi. Umuvugizi wa leta Jean-Emmanuel Ouedraogo yavuze ko igihugu cye gihanganye n'intagondwa zigendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu gishaka kwirinda ubwacyo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yasabye abategetsi ba Burkina Faso gusobanura aho bahagaze nyuma yaho ibitangazamakuru bya leta bitangarije kuwa gatandatu ko leta yibanye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye muri 2018. Florentine. Urakoze Jacques Niyitegeka kuri ayo makuru ya BBC.
nongeye kubaha ikaze. Polonye imenyesha yuko igiye gusaba ku mugaragaro uruhusha leta y'Ubudagi kugira ngo irungikire Ukraine ibimodokari vyayo vy'intambara bibiri bizwi nka Leopard. Leta y'Ubudagi ikabikomeza kugondozwa kugira ngo yemerere ibihugu gutanga intererano y'ibimodokari vy'intambara ngo bije gufasha igisirikare ca Ukraine guhangana n'Uburusiya. Inkuru ya Jessica Parker mwishikirizwa na Ivete Kabatesi. Iryo tangazo rya Minisitiri w'Intebe wa Polonye Mateusz Morawiecki rizongera igitutu kuri Berlin. Chancelier Olaf Scholz yakomeje kwifata ku bijyanye no guha intwaro z'ibifaru Ukraine, yaba iziturutse mu Budage cyangwa se akemerera ibindi bihugu kubikora. Yagaragaje impungenge ko bishobora kongera ubukana bw'intambara. Ariko mu ijoro ryakeye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Annalena Baerbock yavuze ko Ubudage butazitambika mu gihe ibihugu nka Polonye byashaka kohereza ibifaru muri Ukraine. Si icyemezo cye, ariko ayo magambo asa nagaragaza kutavuga rumwe hagati ya guverinoma y'ubumwe y'Ubudage. Hari kandi kurakarira bikomeye Ubudage kwa bamwe mu banywanyi bayo b'amahanga bakomeye batekereza ko bimwe muri ibyo bifaru bikozwe mu buryo bugezweho bikoreshwa cyane mu Burayi byagombye guhabwa Ukraine mu buryo bwihuse mbere yuko haba igitero bihwihwiswa ko Uburusiya bwiteguye kugaba mu mpera z'ubukonje bukabije.